apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Orlando lakay, pimanaw matgaya man ni Isyong. Wala ta sadot da dya babaw nak. Agasam, innam abulan nan ngagtrab-trabaho kanyak. Agam di na pailaan mo tiraramiden na. Naa, takas tapay laang matibagam. Isurum ngamin akin kwa na. Ay nawaw, iso tiraramideg. Apay, anyat pagkunkunaam kanyak. Jak kabailan nga isuro dagiti trabahador ko. Asino nga rodan ti mga sikaso kadagiti sabong mo ita, tapi manawan ni Isyong. Sapay adda trabahom. Uray siya, adda mo trabaho. Jak maasikaso dagita asabong. Sana parikot dayta. Ado ti mabalin amapurdiya. Adi agsapulak. Ay, awan pa'y makatawan. Ngam agsapol ka manen iti pordiyaem. Awan met ti bumayagken ka Orlando. Amangan met no... Amangan no niya. Amangan no si kati ayan ti parikot. Na! Ay nawaw! Siyak pa'y lang mati ayan ti parikot. Kat siyak ti mangmangtad iti trabaho da. Rumwarat pa'y labi Agnes bakit. Sa di no ti papanam lakay. Mapanak iti ayan da Orlando. Damag ko nga kasapulan da iti mga sikasaw kadag iti mula da asabaw. Manain. Payakas ta ti reaksyon mo. Rumbang ko maamaragsakan ka. Ngamen ada mabalin ko apagtrabahuan. Idi payakayat ko ti agtrabaho kada Sir Orlando. Ngam di ka kadimas daaw lakay. Awan pa'y makatawan sipod ng rugiti sigod at trabahador da. Ita, agsapol damanan iti sa balay. Ay nawaw, di ka ngamin nagpanunot iti dakis Think positive ngamin Baknang da Sir Orlando and Ma'am Elisa. Kabailan dati agpasweldo. Amumot siguro ti aramidem Tata Mario. Insurok mo tayo nagiti rumbang aramidem. Ay, wine, Sir Orlando. Okay. Sika nga rodon ti makamu kadagiti mula mi asabong, wine. Siguraduam amaaywanam anaimbag dagiti mulak. Tano saan? Ipabayad ko kun ka. Nalawag? Ay uwan sir. Nalangarod. Rugyamon ti agtrabaho. Ay, mabalin ka day nga inton bigat latan nga agrugi aksar. Ay naman, apay bigat pa lang. Agrugi ka itan. Kas makita mait. Dua nga aldaw asaan anasibsibugan dagiti sabong. Amangan numatay da. Uncle Mario! Uncle Mario! Yuhu! Nay, si kamot gaya ang Diego ka anakan. Anya ti masapul mau. Ada ka din Uncle Mario, auntie? Anya ti masapul mo kin ni uncle mo, aya. Imayak Takayat ko nga ipakaam mo, nga adda ba nang nag-order iti basket kanyak. Ket no saan abisi ni Uncle? Aramidan na ko tapno isupay. Yakla sigurado no masango ni uncle mo ti agaramay. Ramen, nag-apply kas trabahador da Sir Orlando kan Ma'am Elisa. Pimanaw kanu ngamin ket ni insyong asigod at trabahador da. No kasta, ni Uncle Mario ti may sukat? Ison ti agasikaso iti sabong da Sir Orlando? Wan baraw, day tamat ti kuna na itay. Ay nawaw, saan nyo kadi anadamag ako ripot ni Sir Orlando, auntie? Kurang kanu ti itid na tangdan dagiti trabahador na. Iso apimanaw ni insyong. Kun saan laday ta? Saan na abayadan adagos? Anya? Wen, day ta tinangag ko pagsasaritaan dagiti marites di ta tirsena.
ada ako, Agnes, bakit? Ay nawaw, apay nga itakala ang lakay. Saan ka di ati ko nam kanya katagsarita kayo lang kini Sir Orlando. Kuma, ang pinagsibugnak mo adagos iti mulad ah. Anya, Ustaw, tayo supay mo ti sweldo. amom ka day tagwarwaras adamag lakay. Ah, anya day ta adamag. Kuripot ka numot gayam ni Sir Orlando. Day tati makagapaw no apay apim manaw ni Insyong. Takanayon ka no amala daw ti sweldo. Kan kurang kanupay ti ititid na. Asino tinakadamagam iti dayta? Day tamot ti ko na ni Diego itay imay dito'y balay. Ay naambaw, bakit? Lakay da taon. Imposible mo't alukwan nakpay lang mo ni Sir Orlando. Ni matgayam Tata Mario ti inalam akasukat ni Insyong. Orlando lakay. Wala, tayo sumo tinag-apply. Lakay. Anong sana na? Tinapatag. Amo na, tiraramidin na. Naimbag mat takayat na ti agtrabaho kan ka. Dayjay pa arupat kwarta mo ti kunam. Ni, apay akas ta ti katawam. Awan mat ka ti nakakatkatawa iti imbaga. Nag-islo ka talaga ah. Anya? Unguna ako niti silenta. Aywan, no umay ni Tata Mario dito'y balay. Ibagam latang agsublinton bigat ah. Diyak kaya't ang madisturbo, ti pan naturog ko. Ay nawaw. Kasta ti boss? Nailapas yung kanin ti basket nga ipapaaramid ko, angkal? Ay, pasensya kan, Jigo ka anakan. Agam sampay. Diyak nasangaw. Gaputado dagiti sabong ni Sir Orlando nga sa asikaswag. Ay, kasta ka di, angkal? Bayam, aramidak to dahi tayo intun di off ko. Ay, sige, Uncle Mario. Mawatan mo't siguro dagiti customer ko. Ay, huwan kayam. Makabulan yung agtrabaho ni Tayanda Sir Orlando. Saan ka day? Ah, awen. Apay? Inted na ka din ti sweldo yaw. Ay, saan pa'y? Agam ko na kanya. Nga itid na intun katapusan. Ay, sapay la kumata. Itid na ti sweldo yaw. Nagtulagan yung angkal. Un ba't siguro, ah? Tabak nang med da Sir Orlando. Anya ti bagam kanyak, bakit? Ipalagip ko lang lakay. Anya ti palagip mo? Katapusan ita. Anya ko man o katapusan? Ay nawaw. Panagsusweldo ita. Oh, itad ko ka din ti sweldo ni Tata Mario. Automatic daytan. Inted kon, hindi pa'y naminsan nga aldaw. Ha? Manungay tintad mo kan ko na. Kas nagtulagan may 7.5. Tasaan mo't unay anadagsan ti trabaho na. Nasaya at mat nga rod no kas na. Tapno at damot aramaten dang agasawa. Naibusan ti bagas ta lakay. Awanan ti maisa ang inton bigat. Ah, ay nawaw. Saan pa'y nga inted ni Sir Orlando ti sweldo. Nay, kunak man no kunam nga itid na inton katapusan. Anya tipit sa itan. Ay, isumot ti kunan na kanyak. Awang pa'y nyawa na. Ang mga nunalipatan na laeng. Isumot ti kunan, bakit? Anya nga ta ano mapan kalaengan iti ayanda. Ha? Ay, anya nga ti bagak. Ay kat alaem at iswildom. Makisarita ka na saya at kankwa na tapno awan tiriray. Oh, tata, uminom kayo pa iti juice. Ay, agya manak una, Elisa. Kabayatan ti panagmeriendayo. Saludsudan kayo man, tata. Nonya ti kasapulan nyo iti asawa. Umay ko la kumaalaan ti sweldo para di na palabas a bulan, ma'am. Sweldo? Wen, ma'am, tadi pa'y mo inted ni Sir Orlando. Anya? Ti ko na kanya kat inted nan, idi pa'y napalabas nga aldaw, tata. Ah,
Awam mo't malagip ko ngayon niyaw awat na kanyak, ma'am. Ay nawaw, nagluko mo ni Orlando. Ang mga nalipatan na lang ngayon, ma'am. Ay, tata, okay ka dilaan kada kayo, nagsubli kayong tulangan inton bigat? Kasaritak pa iti asawak inton agawid. Okay lang, ma'am. Nagsubliak lang itong bigat. Hindi kayo madanagan, tata. Ikan kayo iti pagplete nyo, tapno saan kayo ang magastusan. No adda sobra, igatang nyo laangan iti sidaan yung agasawa. Saanan, ma'am. Nakababain. Ay natata, awan tirumbang apagbainan nyo. Tulong kunday to'y kada kayong agasawa. Anya nga ay timbagan ni Sir Orlando kan kalakay. Awan ni sir. Isungag subliak inton bigat. Nay, siya dinungarod nga iti nangalaam iting gatang mo iti karnit ibabaw. At kwarta nga intad ni Ma'am Elisa kanyak. Ay nawaw, di isukuman tinangtad iti sweldo. Manulaang mat ngay 7.5. Bari alaang day takadakwada. Awang paintad na kanyak, Tako na kanumot ni Sir Orlando ana itid ng tisweldo. Ay, daytoy tirigat na nukuripot ti boss. Shh! Ay, bakit? Tangiwat mo. Ang mga nood na makangag. Ay nawaw, sana bali taday tamot ti pundaw lakay. Imay ni Tata Mario dito'y balay itay, Orlando. Inyatin may na imbaga. Umay na kano kumaalaan ti sweldo na. Sweldo? Kuno intad kon? Ay nalakay, saan nga umay ni Tata Mario dito'y balay? Nupod no nga intad mo ti sweldo na. Anyati amutay ngay. Ang mga no napukaw na. Bueno, nalipatan na, tinangikargaan na. Talo, makaikik nga rudan. Ay nawaw, Orlando. Apay, di ka mabutang numakarma ka iti kastangar aramidan, ha? Unay kita karma. Sana puno day ta. Kung kunada lang day ta, karma dita. Anya? Awan mo't malagip ko ngay nyawat mo kanyak, sir. Ay, nawaw. Kunak naman ang lilipatan day to, Mario. Saan pa'y maagayam? Muna, ajak pa'y laintad ti sweldo na. Ay, sir. Ming-ming-mingan na mulatan. Ay, kwa. Amangan mo't no na-misplace yun lang, tata. Ay, awan na talaga ti malagip ko, Sir Orlando. Uray kasto'y ti edad kaw. Sa anak mo taman ang lilipat. Ay, nawaw. Saan mo mabalin nga ikang kayo manan, tata? Ngamin, ikang kayo manan. Di doblen ti sweldo yaw. Ay, hamase kayo, sir. Awan ti gatang may iti bagas may. Ay na, Tata Mario, agpapada tayong agkasapulan iti kwarta. Iso, lumabalin, lagi po nyo. No sa dino tinangidulinan nyo iti kwarta nga intad ko kada kayo. Kasla na unog ti pampanunutan ni Uncle Mario, Auntie Agnes. Ta ipapilit ka no di Sir Orlando nga intad ng tisweldo ni Uncle mo uray saan pa ay. Anya? Gaputa lumakayan ni Uncle mo kastamot ti aramidan na. Ay na, uray 55 ni Uncle. Saan pa yaman ang lilipat dayta? Sigurado arason lang ni Sir Orlando dayta. Tapno makatipid iti sweldo dagiti trabahador na. Ay, kastamot lang ti atapan ni Uncle mo kaanakan. Isumait! Ken, kitahin nyo awan agbayag ababaw nenda takas ta tiramid na. Tilang bagina ti pampanunutan na. Di na panunutan nga damot pamilya asup suportaran dagiti trabahador na. Nay, anya ti araramidam diti balay, Ma'am Elisa. Mayang tata, taadaited ko kada kayo. Ay na, wow. Nay, kwarta mo, day tayo awa mo, ma'am. Sige tata, awatin yun. Para kada kayo at talaga daytoy. Amok asaan apod no nga intad ti asawak ti sweldo yung. Nalaing lang amin kat day nga agrason. Nang runa kat addan edad yung.
Ang naisobran sa mo dahito ma'am. Alakit din, tata. Ah. Awatin yun. Para kada kayo at talaga dayta. Tapno at damot pagpuunan nyo, kadagiti basket nga aramidin nyo. Ay, wala ma'am. Pasensya awatag at talaga ti kwarta nga itidyaw. Di kay madanagan. Ta saan ko nga ipabayad kada kayo. Ay gayam, tata. Uray saan kayo nga agtrabaho iti asawa. Kita no anya ti aramiden na. No awanan ti agtrabaho para kenkwana. Ay nawaw. Anya manan ti pagpupungtutam si ka Orlando. Manungal dawan asaan ang nasibsibugan dagiti mula kasabong. Unay mo't ngaminan dahi dya, Tata Mario. Nagikat asaan na nagpakpakada? Ay na, di mon pabasulan ni Tata Mario. Basol mo matlaang no apay adinan kaya't nagtrabaho kan ka. Awan ti dakas ngayon naraming kukan kwa na. Hay, pride kit di Ay na Orlando, agdinamagan dito'y lugar tayo ti dakas at ratom kadagiti trabahador mo. Agraman ti nababa asweldo nga itid mo kadakwada. Di ka mabaen? Kwa. Ay, kasaritak man ni Tata Mario. Di mo pabasulan ni Tata Mario iti mapaspasamak iti negosyo. Ngamin, si kamot lang ti makagapo no apay akasta ti mapaspasamak ita. Dayta siguro ti karmam. Ay, manualawasan tinapalabas. Ang awan pa'y timayat sumukat ka ni Tata Mario. Manual daw mutain asaan na asikaso dagiti sabong ko. Malugi ako na kastoy. Di mo mababalaw dagiti tattao no di da kaya't nagtrabaho kan ka, lakay. Saan ngamin anasaya at alukwam dagiti trabahador mo? Nababala nga rodan ti itid mo asweldo da. Di mo pa'y itid abuo. No agsingir da, ibagampay abinayada mon. Uray saan mat? Ket basol ko nga raw. Ay nawaw, basol mo Alangan mat abasol ko. Jakpe mo ti aramida kon. Agraman trabaho iti opisina. Mapiktaran nina. Gapo iti mapaspasamang iti negosyo. No nasaya at ko matitratom kadagiti trabahador mo, saan ko maamapasamak ti kasta, Orlando? Laglagi pam asaan laeng asikat ag kasapulan iti kwarta. Ay nawaw! Itid mo ti umno asweldo dagiti trabahador mo. Iti kasta, agbayagda ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.